Zitholakale lapha izidumbu zabesifazane ababili, amanye amalungu omzimba esengasekho. Kubikwa ukuthi laba besifazane bebecosha ukudla osekulahliwe kuleli plazi. Umnyeni kaKhudzai Ndlovu owayekhona ngosuku lesigameko uthi emva kokudutshulwa wazama ukuyofuna usizo emgwaqeni oseduze. Ngafika khona ngacandama kwenye indawo insizwe ipheni yami ibuhlungu, ngasuka khona lapho ngazofonela omunye udokotela we-best friend yami, wafona i-ambulance ngaye esibhedlela. Befika esibhedlela i-ambulance yathi yabele ithatha unkosikazi wami, kodwa ngezozwa u-officer in charge sithi i-ambulance lepolisi yawubela ayibatholanga. Ngokusho kukaNcube, into abebeyijwayele ukuzocosha ukudla kuleli plazi. Sokuqala vele abantu bajayele ukuhamba lathi seke sihambe siphenduke. Unkosikazi wami la ehambe ephenduke. Phela into ejayelekileyo indawo leyo ukuthi abantu behamba besiyathatha. Abanye izisebenzi zakhona ngale bathatha la beyabethengisa. uNcube uthi impilo izoba nzima njengoba bebenezingane ezine, umagcina wabo unonyaka nezinyanga ezinhlanu ubudala. Impilo ngathi izaba lukhuni kakhulu. Ngoba mina umsebenzi ade ngusebenza athi umsebenzi lwana onzima lwana okusebenza okuyakha lokuplasta lokurufa. Imiphumela yokuhlolwa kwezidumbu kulindeleke ukuthi idedelwe kusasa, kanti ukuhlolwa kwezidumbu ikhona okuzohlonza ukuthi izisulu zajwa kuleli goqo lezingulube emva kokudutshulwa noma cha. Amaphoyisa abophe abasolwa abathathu ngalesi sigameko, kanti kulindeleke ukuthi bavele enkantolo ngoLwesihlanu lapho kulindeleke khona ukuthi bafake isicelo sebheyili. Babhekene namacala okubulala nelokuzama ukubulala.